Sad je došlo vrijeme za jedan neobičan Paris haul u parku u Parizu. Dakle, prvo da pokažem makarone koji su jako ukusni. Ako ih budete htjeli kupiti, kupite ih u Ladurée kući. I samo ću vam na brzinu pokazati kako sočno izgledaju. Da vidimo. Bog! Ćao! Vraćamo se nazad. Inače, javila nam se upravo jedna divna cura iz Srbije. Čula je da pričamo naš jezik, pa se došla javiti. Tako da smo jako sretni zbog toga. Dakle, stali smo na makaronima. Ovo je ta kuća Ladurée koju vam preporučujem da kupite. I ovo su od naranče, jagode, vanilije, badema, falila sam, limon, badem i šumsko voće, tako je. I ovih 6 makarona, sigurno vas zanimaju i cijene, tako da, evo, da pokažemo koliko košta. 19,5 eura. No dobro, ne jedemo ih svaki dan, jel tako? Tako je. Da, i sad krenimo sa Zarom. Naravno, slučajno sam nešto kupila u Zari, Monika je kriva. Da. Skupa smo ušli u garderobu i kako smo, Bogu hvala, iste veličine, jednako smo zgodne. Tako mi je Monika proslijedila svoju košulju ko fol da probam, ja probala i svidjela mi se. Uglavnom, super je. Ova lijepa plava, čvrsti materijal. Rukavi su lijepi. Rukavi su lijepi i koštala je 20 eura. Ovaj prekrasni kaput. Onako tanak je, ma taman, za jesen. I sad ćete vidjeti kako stoji. Kako se ono zvalo? Iho. Što, misliš? Iho, jel tako? Iho, ako je na španjolsku. Iho de Daniela. Ako je na francuski, onda je ižo. Ižo, da. Samo da vidite kako lijepo izgleda. Bože, sad ću ja preslačem se ispred cijelog parka briga. Evo. Dakle, ovo je to što ja volim. Ljudi nas zaobilaze. Vidite. Da, jako lijepo. Okreni se. Ok, odlično. Da. I mislim da je to od mog kola, a sad ću vam pokazati što je Monika kupila. Dobro. Ljudi, znači ovaj sako, ja ne znam, nema osobe koje se ovaj sako ne sviđa. Znači top. Da. Evo, mogu ga ja probati. Možeš. I onako je M veličina, da si uzela S, ne bi stala. Bome i M je malo. A lijepo, okreni se da vidim. Wow, top. I super vide na te svijetle gaće. Je. Evo, na ove bijele tene. Evo, imate super kombinaciju. Da. Komarci me pecaju. A idemo dalje. Možete se malo približiti, molim vas. Ne moram se cijela vidjeti, hvala. Zato imam neki strah ako sam što dalje od stvari da će me neko opljačkati. Mamac s ovim shopping kesama. Ova je bio 23 eura. Znači pogledajte ovu prekrasnu baby rozu boju. Možete zamisliti kako ovo stoji. Top. Lijepo. Ovaj bordo kao korolka neka, ali nije skroz. To izgleda kao za bebe. Hoće vam moći tatu to? Moćeš, pa stala si. Isto je veličina M, koliko je ovo koštalo, 23 eura. Isto Zara, znači sve je iz Zare. Monika Tigrica, pogledajte vi taj ukus. Da. Ma tu ću košulju stvarno moći iskombinirati na puno stvari. Evo. Na crno i bijelo to je to S 20 eura. Tako da, to vam je to. Uskoro će nam vlak za Vernej i onda idemo sa Žustanovom mamom na večeru, vodi nas na večeru. I sutra idemo za Dubrovnik. Tako da... Tužno. Pomalo se bližemo kraju. Opa, seve, da čujemo. Da, kupila sam si tajice u Tezanisa za trening. Ništa, dosta su rastezljive. Bitno je da ova guma ne steže. I da se ne vidi celulica. Da, jer je crno. Probala sam i roze. Dobro, super. Bolje da nisam. Koliko su koštale? 16 i 19 eura. Dobro. Znači 17 eura.
Evo da vidite usput i parkić. Slobodno ti. Da, dobro. I uzela sam nekakve hula-hopke, utezani na točkice. Super. Ovo sam ja. Za kavu. Paris, Moulin Rouge, Tour Eiffel. Stvarno mi je ovo lijepo Arc de Triomphe. Znači slomim jezik dok izgovorim njihove. I nekakve kekse. Ovo I je za poklon. Super. mislim da je to. Sesa? Hvala vam lijepo što ste sudjelovali u našem vlogu i ugodan dan vam želim. Ova ulica je Rue de Saint-Lazare. Podsjeća me malo na Gran Viju u Madridu. I eto, da vidite ovaj duh Pariza. Monique! I ovo je naša zadnja večer u Parizu. Justin, moj prijatelj i njegova obitelj su nas izveli na večeru kraj njihovog doma. Restoran je bio fantastičan, a ovo je jedno crno vino koje je bilo wow. Znate da je Francuska poznata po svojoj gastronomiji i vinima, pa evo, snimila sam vam da znate možda uzeti ako odete tamo. U svakom slučaju vidjet ćete sada što smo jeli. Ovo je pačija jetra, koju ja naravno neću jesti, a ovo je... I love it. Merci. Ovo je od lososa sa crunchy nekim kruhom i ovo je juha... Od buče. Da, od buče. Bon appetit. Bon appetit. Znači, ovo tu su pinjoli. Ljudi, ovo je savršeno, baš next level. Ovo je pačija jetra i pašteta od nje. Justin je rekao da je jako skupa i da je jedu za Božić. Sve, kako ti se svidjela? Odlično, stvarno, baš sam sretna što sam probala puno različite hrane u Parizu i... Kuhinja je otvorenog tipa i ovo je novi restoran. Juha od buče je super i ovo je od lososa. Što je ovo ovdje? Et Saint-Lazare, c'est ça. T'as fait du shopping à Saint-Lazare? Oui, beaucoup de shopping. Mais je déteste faire la vaisselle. Bravo ma poule, bravo. Very good. C'est ça, à bientôt. Au revoir. Ova orada s povrćem, ja u životu bolju nisam jela, a radila sam u restoranima s 5 zvjezdica, tako da, ono, wow. I za kraj, Pavlova torta. Ne, ovo je Pavlova torta. And what was that? Tarte à l'argusier. Argusier, it's a berry, red berry. Živjeli! Živjeli! Kako se kaže? Kako se kaže? Kako se kaže? Je? Kako se kaže o kako se kaže? Kako se kaže? Kako se kaže? Ale, ale. Wow. Dobro. So, it's our last night that we are together. Oh, Bonsoir. Bonsoir. it's so sad. Yeah, we cried the entire night. Look at our faces. Oh, and look at these bottles. But this was our medicine. Yeah. It helped. And we went to the restaurant, Yes, ate oh my like God. pigs and cows You again. can see? Like I'm pregnant. Again. Vive la France. Yeah, vive Paris, vive Dubrovnik, Giviali. And now we are going back to our beds because we are exhausted of eating all day long. Thank you, Daniela, and thank you, Monica, for coming to Paris. Can't wait to see you again in Paris for the season 2. Like Emily in Paris, you had several seasons. And I'm just happy. Feliz. Okay, you can finish this vlog with au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonne nuit, la noche. Bravo. Bonne soirée. Voulez-vous coucher avec moi? I to bi bilo to što se tiče Pariza. Vratile smo se u Hrvatsku. Nadam se da ste uživali u ovom videu, a da biste dobili obavijest o sljedećem, pretplatite se i uključite zvonce. Pusa!